Ja se nadam da će ovo postati tradicija. Zaživelo je ove godine, počeli smo u januaru s gudačkim koncertom, dakle, postoje dva orkestra, dakle, kamerni gudački orkestar i zemunski tamburaški orkestar, koji čuvaju tradiciju i šire kulturu na mlade naraštaje, rekao bih tako. Dakle, krenulo je januarskim novogodišnjim koncertom, zatim je bilo na Gardošu na Svetski dan muzike tamburaški orkestar, a onda u septembru je bio opet gudački i mi kao tamburaški orkestar zatvaramo ovu sezonu zemunskih promenada, ali vrlo brzo se nadamo da će biti opet negde krajem januara novogodišnji koncert, odnosno zemunske promenade 2024. Ko je vokalni solista? Da li će biti još nekih gostiju večeras na koncertu? Ima mnogo vokalnih solista, mi negujemo tradiciju da pozivamo ljude da nam gostuju. Tu je recimo naš glumac Narodnog pozorišta Branislav Bane Tomašević, onda tu je jedan moj kolega, trubač, profesor trube u Kosti Manojloviću i već etabliran pevač Slobodan Bajić. Zatim tu imamo i operske pevačice Jasminku Nikolić i profesorku Kristinu Ašković, soprane. Imamo jednog gospodina Milorada Andrića koji peva ruski repertoar. Imamo takođe i jednog zubara, ako vas slučajno zaboli zub na sceni, možda da vam pomogne. Šalim se, sjajno peva gospodin doktor Ivica Stančić. Dakle, imamo pregršt gostiju i naravno tu je duo Beltango, čuveni osnivači čuvenog kvinteta Beltango koji ove godine slavi 25 godina i oni su nam ovde gosti, sviramo zajedno tango.